clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vekule ni zan lama inke result soi tur tle ma zong a umma zanin lam UEFA Champions League khel tur te le football thuleng te thli rangai thla na in nei don o soita kangin abul tran na Saudi Pro League club Al Nassr result tangin bul tran don ta illa ni zana in khel munam tak AFC Champions League round of 16 second leg ka in khela hian Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lam hian ne na an changa first leg ka anloin ne tok pui to Iranian club tra Esteghlal laka sithum fa in ne na an changa quarter final anin pet kai in khel munam taka hian mol nei tu team Al Nassr hian goal sat tum somni pahni an nei ya mikhwal team hian goal sat tum thum an nei ve bok in khel pum pui thira po Cristiano Ronaldo khel mek na Al Nassr lam an chung nung zoka ne na chan phu jok le round tharlu phu jok in ne na an chang in khel munam taka hian goal kan mu ma khop maya in khel an tran chau 3 minute ko na leka Al Nassr tan Aston Villa tanga an seng no tak John Duran chon ma an shroina goal thatakin aron khonga red card amu noa hei pui ro hi aron comeback tha khop mai hemi nu hian Al Nassr lem hian atakin an nor zui zela an thora po sengin penalty an lot suaka penalty hi minute somni pasari na Cristiano Ronaldo chang goal a chantirin a team hi Sydney fain ma a hroi puya football azin konga goal zakwa somni pasari a khungkin na ani chi bok hemi nu hian minute somni panga na mikhwal team Esteghlal player amadi choret kat ma no chwa ania hei hi antur zui ta hle antor zui na tilang turin second half Al Nassr lam hian goal an khung bel leya minute somriat palina John Duran chung goal aron khung leya sithum faya ne na chang Esteghlal hi an neya quarter final anin pet kai zui ta hein khela goal khat khung tu Cristiano Ronaldo hian soita kangin record thar asiam bel zel maya football azin konga goal zakwa somni pasari akhung clean ba kha season kalmeka Al Nassr tang kum somlimi hian trum somthum pahni in laning goal somni pasari akhung towa midang goal khung tur siam sakhi trumli anei to bok che tharo tak ane English Premier League lama lut vele taila nizana inkhel omchuna Newcastle United in point hum hlutak an lot suaka anking puitei bulmong lama mol nei tu team West Ham chu sikhat fain an ne he inkhela hin team pani ten goal sat tum ko ve an neya inkhel pum pui thira po anin tum tok ro angreng hle mai amai ro chu Newcastle United lam hi avan nei zoka an tang ta thong he inkhela hin atira train team pani te game a mu nom khop maya attacking game ve an lan tira goal shot po kan mu nem hle amai ro chu Newcastle avan nei zoka an tanga minute samruk pathum na Harvey Barnes sa siam sak atangin Brazil midfielder Bruno Gomes son ma an shroina goal aron khunga hemi nu hian Hammers lam hian an sipur su tumin natakin an norleta goal dang ero lubel zui talavin Newcastle lam hian sikhat fain ne na an changa point thum lutak an lot suak ti hian table tharbera Newcastle United ne na chang team hi kelsom ni pariata point somli pasari nen parukna anin suan chawa avan doizok atang West Ham United lam ero kelsom ni pariata point somthum pathum nen som parukna anom zui ve zela table som pathumna in suan chho theina hun tha an nei an bo pelta anne in Kerizal lam kalsan taila zanin UEFA Champions League khel tur lama lut vele donta illa UEFA Champions League round of 16 second leg hi zanina match bali khel ani donna zandar som pahatle minute som panga Spanish La Liga tebula ma shoi mek tu Barcelona lam chuan Benfica team chu anlo mi khualang team pahni te first leg khel zo ta ka khan Barca hian sikhat fain Rafinha goal khung mangin hne na anlo chang towa khami tuma khan an goalkeeper ses ni ache thathu te po kan lo hreto ani kha second leg hi a munomin arin oma Barca defender poimo pau ku Barca chu red card wangin ain lan thei don lo bok second leg in khel munam tak ani ngai arinom zanlai peldar khat le chan ve in khel pathum thlir tur aum don na Inter Milan chon Feyenoord anlo mi kholang soita kangin Italian Serie A tei bula ma shoi mek tu Inter Milan le
Dutch lapra fenyor te in matsona hian first leg ka khan Marcus Thuram le Lautaro Martinez a gol khung mangin Inter Milan hian Sydney fain hne na anchanga second leg antana harsalutuk lo turangai ania San Siro Sydney fai ma roi chungin zanin hian fenyor thi anlo mi khwal don anni ho ba ka hian German club thapatni German League ka champion lai Leverkusen le season kalme ka ma roi mek to Bayern Munich te anin matson le don buka team pani te first leg khel zota ka khan Bayern hian anmola sithum fine Leverkusen hi anlo ne towa khamitum khan Hurricane chon goal ni khungin Jamal Musiala chon goal khat akhung boka second leg hi amunom hlein arinom Leverkusen player poimo Nordi Maduele churet kat na muwa second leg ka hian ain lan thei don no bok Bayern Munich har salutuk lava antlang mai turangai anni heng ho ba kain zanin zanlai pela inkhel tur ngai ven hlo bera Liverpool chon Paris Saint-Germain chu anlo mi khwalang soita kangin team pani te hi season kalme ka anche chelem lova anmani ramli ka teibula ma shoi to ve anni bok first leg khelzota ka ero Paris Saint-Germain in Liverpool hi angam khop maya goal shot tum somni pasari lai an nei thei ani kha chuti rolin Liverpool awan nei zo ka antranga targeta shot tum khat chau nei chungin Eliota goal khat khung mangin sikhat fain hne na anchanga soisel te po antok hial ani kha second leg in khel turi a munomin arin oma Luis Enrique point Liverpool akap zau buk nen slot point a chang let ve reng boka second leg zanin a hin in khel munam tak Anfield ta kan mutura ngayang o tunge chaktura kan rin jok te po hathai lang don ta ila in khel result lam ka san taila football thulenga lut vele donang o tun trum chu Mikel Arteta tangin bultran don ta ila United nen anin ne tok nu khan media ten ankom na Mikel Arteta hi January transfer kongka kharta ka striker thar ila lut lo kha in sirem tia zo na zo ania Mikel Arteta chon hun kal to ania chutilam chu soi atul love chu mai pialama hun kal to inti boireng hi katum ve lem lova kamalam hun te hi thil poimo chu ani tin achang reporter hian azo chunjam le zela chuti chu Liverpool nen tun din huna point som pangai in thlau towa title race azo to tin azot le khau Mikel Arteta hi alom nu tuklo ni turangai anni Liverpool lampo hi antal boy ve renga khelma bak inge mozat alo umma chuwang chon beidon kan latum lo anni chuba ka izona chana hi pe kher atulin ka hrelawa zona Mizo wang kalome tin akal mak anni Mikel Arteta hin champion no mo hi an thlau lo ni in ai ngai ni turangai anni Manchester United coach Ruben Amorim po Arsenal nen anin ne tok nu khan media te amat sonna hemitruma asoidan hian soizui atitam le ta hat mai Ruben Amorim chon media te ma United team hi anla thilova chu Arsenal nen kanin machon khan ati chiang hle United team hi chelai le der ni in suat thina ma se chelai le der kan la ni lo zia chu in muthiam thavin karing bok chu wang chuan conference te lom na thlen tur hian thei top kan chu zel don na cricket an ron lei zel theina tur le cricket an lei man in khel munam tak mutir hi kan tum ve don na chumi ti thei tur po chan thei top kan chu zelang United tran tu te ti lom hi kan du ber ania title race po kan tel vele thuain karing tin Amorim chuan asoi zui bok German midfielder Florian Wirtz point thuthar anei vesela Mundo Deportivo News namin atarlan dana Florian Wirtz hi Real Madrid emo Bayern Munich lamchan singlo antum thuni jang khan tarlan ania liam wanga hun rei tak chol tor Florian Wirtz hian season tharlama tlap thar azom mai rinna alian ta hle Florian Wirtz in du tu anei non maya English Premier League lam atangin hel tu po anei nia tarlan ani bok Italian news ten antarlan dana Portuguese forward Rafael Leao achwa thudrin na alian chhotan ta ni in alanga nipui transfer kongka ain hon vele Premier League emo La Liga lam apan do ni in nisang khan tarlan anni Italian news ten antarlan dana chuan English Premier League atang hian Chelsea le Liverpool te chun andu ni in alanga La Liga lam atang in Barca chun senglu andu thu an soi ni tarlan ani ve bok Leo po hian AC Milan hi chosan apoi tilo turangai anni English Premier League club Chelsea lam point the Sun football lamin atarlan dana
Joe Bellingham chu senglu antum thu tarlan ani vele ta Sunderland player poimo kumsom pakwa upa senglu tur hian amana po aphu to kang pek anin huam ne tarlan anni Joe Bellingham hi tun din huna a u khel na Real Madrid lampoin an hel mek ni in tarlan ani ya Chelsea emo Real Madrid lama kan mu mai arinon Spanish news ten an tarlan dana Atletico Madrid lampoin Manchester United atrangin Alejandro Garnacho chu senglu antum thu tarlan ani vele ta Garnacho senglu tur hian amana po Euro makta doi som nga vel the chu antum nia tarlan anni Garnacho po hian La Liga lampan achak thu alo sei to wa mimalin rem na po an nei pui thei trep thu an sei to nia tarlan anni Garnacho hi United ta ahlim hlutuk lo nia tarlan alo ni to bok nen Atletico Madrid apan mai rin na alien ta hle kan lo tarlan ta kang khan sani na UEFA Champions League round of 16 second leg ka Anfield ta Paris Saint-Germain chu sikhat phur chungin anleng nu don na hemi chungchang he Karas khelia chu aron tong chuaka first leg ka mu nam tak Karas khelia chuan Liverpool team kan hne don ti hi chiang takin ka sei duwa second leg ka hian alom zo ka kan tang don ti ka chiang hle first leg ka kan khel ang tho khan thatakin kanin lanin karinga second leg hi apoi mo zok chu ania heta hian alom zok chu keini kan ni ngei don ti hi kapuang duwa min tran tu te lomna kan thlen nge yang ti hin a sei zui bok Paul Scholes point Martin Odegaard chungchanga angai dan aron sei vele ta United legend Paul Scholes chuan Martin Odegaard hin malampan turin kai chuan ka duwa malampan di khan Arsenal team chu san se ka ti ti na ani lo ani captain ania team kai hroi turin thatakin ti thei ania chumi ti thei tur chong ke apen angai ani United nen anin khel tum te kha han clear ta ula captain in ati turang ati lo chang atam thin le chumi konga chan ma son turin kai chuan ka duwa atim fui phur thei turin theina nei tura kai chuan ka ngai ani captain ani chuan malampan nge nge ama mo tin asoi zoi bok Posco Sian Martin Odegaard hi khel tha atilutuk lo ni tura ngai ani Manchester United legend Wayne Rooney po alo khel to thina United team tran lo angsong in thu aron chak chuak le ta khau mai Wayne Rooney chuan United team na senglu tuma an helmek French forward mateta hi Arsenal lam hian senglu thoi turin ka duwa United team hi makhalin anni hian an mamozokin ka hrembok chuwang chuan Arsenal hian ani hi hel zui tur le senglu turin ka duwa an boina po ani hian achin fel sak thei nge hin karinga title race an tel theina tur point ani hi mi tangkai tak ani nge karing ti hian Wayne Rooney chuan asoi mateta hi tun din huna United nen thok takin seizom anni meka Wayne Rooney eroin Arsenal pan turin adu thu asoi thung Liverpool lampoin antler malam thom chak antum na konga nipui transfer kongka ain honvele Brazil forward Joe Pedro chu senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Joe Pedro senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu antum thu tarlan ani Joe Pedro hi tun din mona akhel na Brighton lam hian amana hian pau million somli pani vel an phut turangai ania Liverpool lam hian an the chungam chon an senglu thai mai rinna alian ta Sporting Lisbon forward Gyökeres point to thar aron nei vele ta nizan lama khanin Portuguese news ten an tarlan dan na Gyökeres in akhel mek na Sporting Lisbon chu chosan apoi tilo ni in alanga season kalmek ato vele hetlap hi a chosan mai rinna alian ta hle tun din mona Gyökeres si Manchester United nen seizom ani meka chubaka Barcelona lampoin andu thu an soini in tarlan ani ve to bok hemi wang hian in season kalmek ato phun nipui transfer kongka ain hon vele achu ngei arin oma United team hian UEFA Champions League an qualify phak lo chuan Gyökeres in azom du ero arin om lova La Liga lama kan mu mai te po arin om zok le hetiang kara hen Manchester United lampoin antler lam thuam chak antum na konga defender anga po chhor thei Kamavinga chu senglu antum thu tarlan ani vele tatlat maya United lam hian Casemiro chu chuatir antum ni hin tarlan ani towa Eriksen po chuatir antum ni tarlan ani to bok hemi wanghen player chuak turanga an soi pahni te mun rok lo khatu turatan Kamavinga hi senglu antum do na
aman atan po euro makta doi somsari chu the chu an tum thu tarlan ani bok kamavin ka hi tun din muna akhel na Real Madrid lampo hian chu tiran poiti lo nin thom aleng meka United lamin hei hi man tangkai antum tinani chu English club lian Liverpool Arsenal le Chelsea lampoin TBR football lamin atarlan dana nipui transfer kongka ain hon vele French forward Marcus Thuram chu senglo antum thu tarlan ani vele ta ani senglo tur hian club pathum te hian theitop an chua tur thu tarlan ani Inter Milan forward hian season kalmek amang thakop maya Inter Milan tan tum somthum panga inlan tohin gol som paruk akhung towa midang gol khung tur siam sak tumli anei to bok season kalmeka Inter Milan in ma an throi theinan pot mi poimo tak ani bok hemi wanghen club lian ten an hel ron meka adu tu zinga English club lian pathum te po an ron tel vele ta Manchester City tana ropui taka loin lan to Richard Danson ni sana ma khan thu thar aron nei vele ta City team tana inlan mek Jack Grealish chu chuak tura adu thu asoi Manchester City captain lo ni to Trent Richard Danson Jack Grealish player thatak chu ani ti kan thawin karinga ma se City lama hian ain siam tha thei meu lova player theina sang tak nei hi City lama hian ai nup troi mai in ke chun ka hlau khop maya hetiang ni adu lawani chuan nipui transfer kongka ain hon vele lulul chualawin hetlap hi achua san angai anne Pep Guardiola noya hi chun ani hi chun mun achang tam thein karing lova akhel dan le Pepa system hi ain mil to lo hle chu ani po hian a hriat thiam ngei karinga achu ange angai ani tin Richard Danson asoi Manchester United lampoint club lian tena sengnu tuma an helmek Middlesbrough midfielder Hayden Hackney chu sengnu antum thuni jang khan tarlan ani vele ta EFL Championship club tana inlan mek Hayden Hackney sengnu tur hian amana po sum aman phu to kang pek anin huam thu tarlan ani Hackney hian season kalmek amang thakop maya hemi wangin English club lian ten sengnu tumin tran an lamek give me sport lamin atarlan dana hian United lam hian an hnai ber ni tarlan ani to nge team tok lamin atarlan dana Manchester United midfielder Kobe Mainu po Chelsea lama akal mai rinna alian ni tarlan ani vele ta team tok lam hian atarlan dana United lam hian tun hnaya khan Kobe Mainu hi kar khata euro noi khatle singriat vel hlo turin an thlem ni hin alanga ma se Kobe Mainu hian anol ni tarlan ani aum zeber chu hei aya tamhi hlo aphu tinani chu hemi wang hianin anin rem theilova achu mai rinna alian zui ta hle hemi hi bozuin Chelsea lam chan singlo tumin tran anlak thu tarlan ania Kobe Mainu hi Chelsea lama kan mu thut mai te po arinom chho tran ta hle hetiang kara hian Serbian star Dusan Vlahovic po Premier League ka kan mu mai rinna alian chho tran ta khop maya Arsenal Chelsea le Tottenham mai ba ka Aston Villa le Newcastle United ten singlo antum mek Vlahovician Premier League ka history nei achak thu asoi zau maya hei hi English club lian amadu tu te tan chon thulo mom tak ani arinom tundin huna Dusan Vlahovic hi aman zathi euro makta doi somriat vel ni turangai ani ya Premier League ka kan mu thut mai ring sin phot mayong o Cardium ta kartop Major League Soccer Inter Miami le Charlotte aning khel truma Lionel Messi chu ben sa thutluan tir ani leya ama encha ka kalkhomte anlung oi lo zui le nge hemi chungchanga hian Inter Miami coach Javier Mascherano chu zo na zo ania engwanga Lionel Messi inlan tir lo nge ani tin zo na zo ani hemi chungchang hin Javier Mascherano chu aron tong chuaka Mascherano chuan player tin te hian hadam anmamo ve thrina chu mai pialama Lionel Messi phei chu dam kor ania risk kan la langam lo ani bensa athu theya an mu thei ringot po kha thillo mom tak ania chuti rualin ama encha karon kalkhom te laka ero pui kan ti hle kan khelle tur lama ero Messi hi ain lan to nge karinga dam thataka ain lan thei kan be sei ani ama ero chu soilan ta kang khan hliam dam kor na dam chiang lo in khelte ringot hi aris asang emema a hliam po azwale mai te po hlo thonoma a thleng thei ani chu wang chon risk kan langam lova Lionel Messi ha kan in lan tir talawani tin Mascherano chuan asoi
Manchester City lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Friends News ten antarlan dana Bradley Barcola chu singlu antum thur thu tarlan ani vele ta ha Paris Saint-Germain tana chetra mai Barcola singlu turhian City lam hian sumpo the chonol antum thu tarlan anni Barcola hian season kalmek amang thakop maya City coach Pep Guardiola mit atlung hle ni turangai ani zuita Spanish News ten antarlan dana Arsenal lampoin ni pui transfer kongka ain hon vele antlar malam thuam chak zonan Victor Osimhen chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta nipui transfer kongka aloin hon vele Osimhen senglu tur hian sumpo the chonwal antum thu tarlan anni Osimhen hi tu hnaya khan United nen te po seizom anlo ni towa ma se Arsenal lam anron lan ta ka chon ani hian Arsenal hi apan du jok mai rinna alian chho tranta Spanish News nam vekin antarlan dana Real Madrid lampoin nipui transfer kongka ain hon vele Chelsea trangin Argentine midfielder Enzo Fernandez chu senglu antum tur thu tarlan anita thut maya Enzo senglu tur hian Real Madrid hian mimal inrem na nei pui antum thu tarlan ani pialama aman atan po hian aphu to kangpek anin huam thu tarlan anita ole khati chin hatun rumatan ni tamai se clear to te ha channel mingai lut saka chunga lom thuka soi tak meu ane like share le subscribe lom han tan min han lak pui ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mo chhaule zel don ne